Combined Force na lawmi sing ngak selaga Sangaitel gi longa sit lawkon gi lawyay ba hokray. May ahumdagi kuki militant sing na atam na mitay doon sinduna tam tirabalan sa tharaki badang. Mahusagum na lawmi sing na lawpan bangam dabadagay. Pasoy PS ki OC na lusing ba security personnel sing na ngak selaga. Sanje loktagi na Sangaitel fawbagi marakta layba lawpari chanirom lawpa na kraba matung. Ngarang lawbuk sing adugi manung dagi lokpa yaba lawpam yawrak padagay. Amuga na Pasoy PSK OC na lusing ba Combined Force ki yamlaba personnel sing na section na ngak selaga lawyay ba hokray. Combined Force ki personnel sing na lawmi sing bo ikway na ngak selaga. Ngarang yay ki balaw pari amagi lawfam ado. Sangaitel makalay kay gi manung siya na layba. Lenga sit hayraga kang na ba lawkon da layba neng. Lawmi sing gi maikay dagi law mulak tu na yay ba yare adumoy na mag security personnel sing na ngak pisen bidra ba de. Lawbuk ta kumta du na law kaw ba masong yay ba da pukning lumdre hay ba wapam pongdok na rakpadagay. Pasoy PSK Officer in Charge Inspector Sunil na lusing ba Combined Security Force ki personnel sing na changsin du na ngak sila ba matungda lawyay ki baneng. Combined Security Force nga dugi manungda Manipur Police 59 Gurkha Regiment mga suba Manipur Rifles ki personnel sing humudra matoy suba CRPF amade Sangaitel Police Outpost ki personnel sing yaw ke. Lawbuk asida ngarang lawyay ba yaw ki ba lawmi ama na pongdoro ki bada. Police yaw na Combined Force ki personnel sing lakpidu na ngak sen biraga lawyay ba pangjabada. Hana pakat na ramba du di kokray makata na su. Sangaitel maikay dalariba chingganak na balabuk sing da lawmi sing na lawkaw ba masong yay ba da su. Ngasi ngakpi sen biri ba sigum na ngakpi yo masiway ra ba di lawmi sing da thoganing da ba thogdok sing thogan ba ngamloy. Aduga lawmi sing su pukning wakal laytana masa-masagi lawbuk sing da lawkaw ba masong yay ba gitabak pangthok sa ba ngamlagani haikeng. Lintoy ngambi amasong Hemanjit ki haksang pangdabagi mayokta kaithel nupi sing haurakray. November mga fawbuda ngang anugi haksang sinaraktrabade kaithel gi imasing na miyam galoyna na thiraga neng. MPP ki President mifam pangthoklaga neng. Manipur People's Party MPP gi President khan nabagi mikhal November mga da pangthok na ba matam lepkray.